thil channel kan lo lo ma che he channel hi ni tina kan khosak na na thil changkai electronics thil mizo chung nge ya zirna le soifia na ani a ilo thirin ilo subscribe ve nge don ya hei hi MCB kan ti khan ya om je chu mania char circuit breaker te nia chumi MCB thale thalo hriat dam ol sam tak karon en tir don ani hei hi MCB type B type sania B16 ania chuan B16 B32 tiang chi te kha tiang hoi lam pang ho song kha chu battery 12 volt a hianin 10 ampere chin chung lam pang chuan in a trip thei thin ni chim yom je chu hemi up post le lam pang a hianin 12 volt positive negative kha heti kan han tots kan han join jong che khen MCB kan ona kha a per thei thin tur ni trip ve thei tur ni chu MCB thale thalo test nan all sam em ma ka MCB hi a trip thei lo chi hi om ve sim boka chuwang chuan MCB kan vua tur kha a trip thei lo kan vua pal lo nan battery a khan test thin tur ani trip thei lo kan vua pala line short lo oma a trip thei lo box hi chuan lo me ma chuwang chuan current puya test kha kan ngam vak lo thin mai thia chuwang chuan 12 volt a kan test thei ni ti kha kan en tia don ni chuan hei hi 12 volt battery positive le negative ania hei hi ten ko on sa don ani helam panga hiarin ka join dona ten ka vita helam pang hi ten ka tile chianga lo enang o per thak mai ni tiang khanin ati thei mai ni chuan hetiang single MCB single ang chi hi chuanin alu da le a chhuala lampang a hi chu position zong om chong lawa kan va vuan na hmuna arem chan ta nang a zir khanin helam he lu na mo helam he lu na mo zong pona man the ani double pole kan tiang chi te RCCB kan ti te ELCB kan han tiang chi te over voltage protector kan han tiang chi kha tiang ho kha ero chu an kal an lu dam zong len chhuwa dam zong kha om ve thia chu mang chuanin a dik zong a position dik zong kha poimo thin ni double pole chin na chon single a chon soyangin an ni zong khom chuang lo ni